Kidkot ka khasi student union KSU nehu unit hapo ka jinglamu president samla riches malya menta ka no pai si ka khalwai trek u yeyong kyale ban ai ka dot ka so vice chancellor jaka university upra bhashan ka shukla ya ki marjing dawa ban pensnga wala ka jik satli ki post chispa khanda pupra ki officer assistant professor ba associate professor lam bikwe par bla satai flash post them menta khamla ban tab ki kam ki bala ta ka university anak kalian tu isu ni hujan, abis buat kacing tab iki kam di balai kapo ke universiti. Kumbang itip dia tu mentah nomor ba kani ka recruitment proses ka bala sateng la kembas kurs nam yai ka pala pendap. Nomor ladang ni page ni ha ka post profesor bidon hadu kumbah kan di post profesor ki post assistant profesor associate profesor kira hadu sispa ada patli di vacancy ke ba universiti ke pala pendap. Jadi kedua juga seng mantas ni kalong ba kumdo ya ka bangin kum sekolah no nak leng universiti di sekolah gini jing tap ya pendap ini di post ki balak sateng bat kawai ka ba penlong ini ya ka bangin pressure gini ka universiti OVC nomor ba kali kalong ba lada mak pendap pendap gini di post di balai ka jing nong ka ba crowd kan tam di holiday bat di sekolah nama lada sispa kena pramut kini ni kai ki ba ka universiti kamla pendap ka jingdu kan long hadu ko bakat aspa mut ki kena ki bare ki research scholar ki namla baldong ko university te kene ki judu nong ko bakraw hi kade no kong ki samla pule jo kane ka chai reu ko jongi buat ka ba ar pat ka ba ngi kren buat visi galong habire ben tap ko kloy no ini group e post te ni started 3 post ki ba university ka don ka ba ki mla pan tap hadu mentaro rena keleng visi ya bengi kren ula ai assurance uang bala no hau benai jun ban bahnya ko persen ni gini ki skini kane ke jengkap ya gini ki pendap ini ki form kala pendap ini ki vacancy kanong ka ba dep bat aku cu opor uai usuran sengi ba unu benai upan wan ba ya gini ki group e post pendap no na keleng jongi ki laong du visi bang kimi inti ba kane ki kren jong uro kandai om tang ke jukula dak tien kene lada kamla ban ulong na kaliang jong seng lim sim ba senjang ba nge kena ba ini ki post on dep no mentap how no benai ni snem na ne ulu benai ba da dep no benai jun lam kalong ba kini ki visi ki barem na du menjua adu ki snem ki balale kalong ga ba ya ka ba kim pendep ya ka kamaram go jongki ya ka ba kin khot ini permi ini advertisement hoi kita permi nak kalian department ke permi ni advertisement rena kalian jong VC pat di por jumlah hot ane pendap no ini da selection process de kani ga pelong university bahkan si sateng sa dekat ambi isnem ngi i begini ki post kinang bun haduk mentai ki dan tang hapo shlong kampus ki dan masih spak na partly post ki bede post na kai ki ba la shulat kum to de na kalian jongi ong ya ke ka ba kini ki VC ki bala dep kim simla man pendap kimi inti university ba mentau de pendap ya kani kajing thli ju ni ki post ju ni kai ko school ba ni ho pi ki rangi batai ni ki bon thli department no amar haman la ka department ka don be ka shortage of faculty member ani ji wom don ji wom biang no kai te langi kenya ni ka compose kan silong compose borok khaj borok kawai ka de be sis pa ka patni tu ko group life way thli ki post ki post la kani ki post jong finance officer ki post registrar kini di start di post ki bade ban pendap hadu mentangi iba la shu I in charge pe ki professor ki bade na po ke university ki jongi te ke jengbu ini ki in charge tu ta ki professor kawara jeng deko e guru kom trekam university nama boleh begini professor ki haju ko por habi kai haju ko por ki hapan akum kita statutory officer te kawara jeng deko om tangi jo kita kam university hinde haju ko por kawara apat yang jeng deko habede ki jeng kai ki ya ki ya kena nomor ki hapat sekri akan ran haju ko por Richard Malnya presiden